ovde žive od vajkada. Sa nama su u prošlosti delili i dobro i zlo, a o njima se gotovo ništa ne zna. Vlasi, o njihovim običajima, kulturi i tradiciji, ali i problemima sa kojima se suočava ova zajednica. Saznaćete u serijalu emisija posvećenih Vlasima na Best televiziji. Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli. Sreda je veče, pravo vreme da otpočne još jedan Vlaški mozaik. U narednih 40 minuta pričat ćemo o političkom organizovanju Vlaha. Večere sa nama u studiju su dr. Predrag Balašević, predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije. Gospodine Balaševiću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I Miroslav Grujić, inače diplomirani inženjer rudarstva, a predsjednik izvršnog odbora Vlaške demokratske stranke Srbije. Dobroveče, gospodine Grujiću, dobrodošli. Na samom početku reći ćemo naravno da su Vlasi poznati po tome što imaju drevne običaje koji su negovali vekovima. Postoji ta bela šubara koja je neizbežan dekor u mnogim folklornim priredbama širom Srbije. Međutim, ono po čemu Vlasi možda nisu toliko poznati jeste političko udruživanje. Kada su i zbog čega se Vlasi dosetili da se politički udružuju? Pa kao što ste vi rekli, ja se slažem sa vama da u prošlosti Vlasi nisu bili prepoznatljivi po svom političkom udruživanju. Ja ne bih koristio termin dosetili, ja bih više koristio jedan termin da su se stvorili uslovi u društvu, uslovi u državi koji živimo, da se Vlasi politički organizuju i prvo političko organizovanje Vlaha počinje početkom višestranačja u Srbiji, to je 90. godina kada je stvorena prve vlaške političke partije, ali neko zbiljnije političko organizovanje Vlaha je počeo posle 2000. godine, posle pada režima Slobodana Miloševića, kada su počele da niču vlaške političke partije i naša Vlaška demokratska stranka Srbije upravo tako je 2004. godine organizovana i formirana i danas na političkom nebu Srbije imamo samo 3 političke partije koje u svom predznaku. U stvari ima ih više, ali ja kada govorimo o tim vlaškim političkim partijama, a kasnije ćemo vjerojatno u toku emisije govoriti, znači kako su se formirale i šta je sve to uticalo i da li su one zaista danas tu da se bave vlaškim pitanjem ili postoje neki drugi interesi. Ali u svakom slučaju danas imamo nekoliko političkih partija jer novim zakonom o registraciji političkih partija neke su izbrisane iz registra političkih partija upravo zbog toga što nisu imale kapacitet da dalje funkcionišu po novom zakonu. Ali mislim da danas postoje uslovi i postoji neka atmosfera da se koliko toliko Vlasi organizuju u svoje političke partije. Daleko od toga da je to idealno, ali imajući u vidu ono iz prošlosti iskustva koje imamo, kako je Vlasima branjeno i nije bilo mogućnosti za svojim političkim aktivnostima unutar svojih organizacija, danas je to malo bolje. Vi ste pre nego što ste postali predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije bili aktivni u nevladinom sektoru, ili tako? Šta vas je nateralo prosto da se organizujete i da oformite stranku sa vlaškim predznakom? Pa upravo tako, znači 2000. godine počela je neka aktivnost moja zajedno sa nekim mojim prijateljima i 2001. godine formiramo nevladinu organizaciju Ariadne Film. Ja sam bio jedan od osnivača te organizacije i to je trajalo sve do 2004. godine kada smo formirali Vlašku demokratsku stranku Srbije. Mislim da je za mene bilo presudno od 2003. godine kada su bili vanredni parlamentarni izbori i kada sam po prvi put, da kažem, nešto ozbiljnije učestvovao u jednoj političkoj kampanji i tada sam uvidio da zaista Vlasi imaju potrebu za ozbiljnim političkim organizovanjem. Ja sam tada učestvovao na tim izborima, ali tada sam bio na listi jedne partije većinskog naroda, Demohrišćanske stranke Srbije i tada sam vidio da odlazeći na teren, obilazeći sela, razgovarajući sa ljudima, vidio da zaista Vlastima nedostaje jedna politička partija koja će sa svojim političkim delovanjem raditi ono što se u prošlosti nije moglo raditi, znači okupiti ljude, učestvovati na izborima, dobiti svoje predstavnike u lokalnim parlamentima, boriti se za ulazak u parlament Srbije i tada sam vidio da
tom političkom nebu postoji prostor za formiranjem jedne nove političke partije i to se desilo 2004. godine, 25. aprila, tada sa jednom većom grupom ljudi iz Bora, Zaječara, Boljevca, Petrovca, Kučeva, Negotina, formirana je Vlaška demokratska stranka Srbije upravo sa tim ciljem. Sa ciljem da Vlasi imaju za koga da glasuju na izborima, da pokušamo da ovu priču koja je dugo vremena bila stavljena pod tepih, negde gurnuta u strani, da se o njoj otvoreno razgovara, da se traže rešenja i da uz pomoć države Srbije i institucija ove države tražimo što bolje rešenja za našu zajednicu. Mislim da je političko organizovanje bitno za našu zajednicu, pored znači onog nevladinog sektora, pored svih ostalih, da kažem, bitnih segmenata u našem društvu. Ipak mi živimo na Balkanu, živimo u Srbiji, političko organizovanje se pokazalo da je bitno za ostvarivanje manjinskih i ljudskih prava u Srbiji. Gospodine Grujiću, doktor Balašević je pričao da je Vlaška demokratska stranka Srbije osnovana 2004. Koliko još političkih organizacija sa vlaškim, odnosno rumunskim predznakom deluje danas u istočnoj Srbiji? Koji je to broj otprilike? Pa ako biste me pitali koliko partija sa vlaškim ili rumunskim predznakom postoji, rekao bih 3 u istočnoj Srbiji i 1 u Beogradu. Tu je Demokratski pokret Rumuna koji je osnovan pre više od 20 godina, ali mora se reći da on po meni nije dovoljno dobro organizovan, odnosno deluje samo u Zaječaru, nema svoje raširenu mrežu po drugim gradovima i naseljima gde postoje Vlasi, odnosno Rumuni. Najznačajnije je svakako Vlaška demokratska stranka Srbije koja je organizovana u 14 opština istočne Srbije gde postoje Vlasi. Postoji Srbija na istoku sa sedištem u Boljevcu. Za nju ću reći da je osnovana prošle godine, osnovana je sa ciljem i sa zadatkom da učestvuje na prethodnim parlamentarnim izborima. Ona je kao takva nema skoro nikakvih dodirnih tačaka sa vlaškom pričom. Nju vodi gospodin Nebojša Marjanović, predsjednik opštine Boljevac, koji nije iz ovih krajeva, uopšte nije niti iz vlaške nacionalne pripadnosti. I postoji takozvani NOPO, koji je takođe sa sedištem negde u nekom naselju pored Beograda, i on je osnovan sa ciljem i zadatkom da učestvuje na prošlim parlamentarnim izborima i čak je uspeo koristeći nedostatke, odnosno nepravilnost, pa nedostatke u zakonima izbornim, da pređe taj prirodni prag i ima svog predstavnika u parlamentu Republike Srbije. Kakav je odnos Vlaške demokratske stranke Srbije sa partijama koje ste pobrojali, s obzirom da nisu baš tako aktivne kao Vlaška demokratska stranka? Ispustio sam, iz prethodnog pitanja, ispustio sam Vlašku demokratsku stranku koja je sa sedištem u Negotinu i ako ćemo da budemo pravedni, oni se bave vlaškim pitanjem, a ako mene pitate, oni se bave na negativan način vlaškim pitanjem, rade po diktatu nekih političkih partija većinskog naroda i ja se baš ne bih složio sa njihovim delovanjem. Moram da priznam da Vlaška demokratska stranka Srbije kao takva sa političkim organizacijama, ovim koje sam nabrojao, skoro nema nikakvih ovih zajedničkih akcija ili može se reći uopšte nikakvih. Znači, saradnje iz raznoraznih razloga skoro nemoguće. Znači, ove dve koje niti nose predznak vlaški ili rumunski, one se uopšte ne bave ovim pitanjima, pa prosto nije moguće sarađivati sa njima u tom smislu. Dok Vlaška demokratska stranka deluje, programi nam se u mnogome razlikuju, tako da nema saradnje, može se reći. Vlašku demokratsku stranku Srbije smatraju najuticajnijom političkom partijom sa vlaškim prefiksom. Možemo u stvari to zaključiti iz odgovora gospodina Grujića maločas. Kažite nam u kojim sve opštinama imate odbore i kolika je vaša zastupljenost na tom lokalnom nivou?
O ozbiljnostima sud daju građani i to dolazi uglavnom na izborima i mislim da naše mesto mi smo, da kažem, zauzeli zato što smo kroz svoje aktivnosti, kroz svoj rad u prethodnom periodu 8 godina zaista barem se potrudili i pokušali da na jedan pravi način zastupamo naše članove, predstavnike naše zajednice koji su nam dali podršku za to. I iz tog razloga, znači, na prostorima istočne Srbije od Požarevca pa do Zaječara, od Kladova do Ćuprije, Vlaška demokratska stranka Srbije ima svoje opštinske odbore, ima svoje organizacije na nivou mesnih odbora, naista jedna široka infrastruktura i članstvo koje je u Vlaškoj demokratskoj stranci Srbije zaista ljudi koji su tu u okviru svojih mogućnosti i svojih kapaciteta zaista su u prethodnom periodu dali mnogo za ovu stranku, a ja prevashodno kažem dali su mnogo za Vlašku zajednicu jer su se trudili da prikažu Vlahe u jednom drugačijem svetlu, da pokažu da i Vlasi mogu politički da se angažuju, da imaju svoje predstavnike i to smo pokazali na izborima. Nažalost, oni resursi koje nema naša politička partija, upravo je jedan manjak i možda i tu imamo, da kažem, manje rezultata zato što nismo mogli da pariramo političkim partijama iz većinskog naroda koje imaju sve, da kažem, mehanizme, da li su ti resursi, znači, od strane institucija ili od strane nekih drugih ljudi iz društva, ali oni su apsolutno imali takvu mogućnost da se bolje angažuju na terenu i da imaju te bolje rezultate. Ali mi smo, znači, u okviru svojih, znači, mogućnosti zaista se trudili i trudimo se i danas da svojim aktivnostima što više otvorimo ovo pitanje, da se o ovom pitanju razgovara, da se diskutuje i to je jedan od glavnih ciljeva Vlaške demokratske stranke Srbije, jer kada smo mi formirali stranku, mi smo onda došli do zaključka da o vlaškom pitanju se danas u Srbiji malo zna. Naš cilj jeste upravo to, da stvorimo jednu atmosferu u našem društvu, u istočnoj Srbiji, u lokalnim samoupravama, da se o ovom pitanju otvoreno razgovara, kao što mi večeras u vašem studiju razgovaramo o Vlaškoj demokratskoj stranci Srbije, da što više, kako članovima naše zajednice, tako i većinskom narodu, damo neke informacije, neke nove podatke o kojima oni nisu mogli da čuju, niti da imaju mogućnosti da o nekim stvarima presuđuju. Mislim da je potrebno još više da se radi, zato su nam potrebne, znači, zato nam je potrebna podrška institucija, sistema države Srbije, lokalnih samouprava. Ne mogu reći da imamo adekvatnu podršku za sve to. Ja se nadam da će se vremenom to dosta promeniti i očekujemo danas od nove vlade Republike Srbije da promeni svoju politiku prema Vlasima. Imamo nekih naznaka da će se to desiti, ali očekujemo neke konkretne korake. Nažalost, u nekom bližem periodu i dalje nismo imali tu podršku i na taj način mislim da država Srbija danas ima, da kažem, i neku moralnu odgovornost da se drugačije prema Vlasima ophodi, upravo zbog toga što se u prošlosti to negativno činjenje prema našoj zajednici dovelo danas da nacionalna svest naših Vlaha je toliko niska da jednostavno mladi se danas stide svog jezika, mladi danas ne govore svojim jezikom. Bilo je i problema, znači, a postoji ti problem danas da jednostavno imate problem da ne možete da na poslu napredujete ako se bavite ovim pitanjem, ako otvoreno o tome razgovarate. Mi želimo da to nestane i želimo, znači, da zaista otvorimo ovo pitanje na jedan način gde ćemo tražiti odgovore zajedno. Ne mora da znači to što mi iz Vlaške demokratske stranke Srbije kažemo da je to prava istina, ali ajde svi zajedno da tražimo tu istinu i da nađemo odgovore na sva pitanja i mislim da što se tiče nas, mi ćemo se zaista truditi da u tom segmentu damo svoj maksimalni doprinos. Da li Vlaška demokratska stranka Srbije ima poslanike u Narodnoj skupštini? Nažalost, nemamo. Mi smo od 2004. godine učestvovali na
izborima 2007. 2008. i 2012. godine, kada govorimo o Republičkom parlamentu. 2008. godine izašli smo sa jednom Vlaškom listom, nismo uspeli da pređemo, znači, taj prirodni prag. Ove godine smo nastupili u onoj široj koaliciji, ali, nažalost, naši predstavnici koji su bili na listi nisu ušli u parlament Srbije, zato što ta lista, nažalost, nije uspela da pređe onaj prag od 5%. Ono gde imamo mi, da kažem, bolje rezultate, to su opštine na lokalnom nivou, gde imamo svoje predstavnike u lokalnim parlamentima. Mi smo jedina vlaška politička partija koja je od 2008. godine učestvovala na svim lokalnim izborima i jedina politička partija koja je imala, znači, svoje kandidate u svim opštinama da žive vlasi, kako samostalno, a to je bilo u većini opština, kako u koaliciji sa drugim političkim partijama, i danas imamo svoje odbornike kako u opštini Zaječar, Boljevac, Bor, Kučevo, Petrovac. U nekim opštinama, nažalost, nismo uspeli da pređemo taj cenzus, ali to je samo posljedica toga što jednostavno nije bilo lako izaći na izbore, naći dovoljno, da kažem opet, resursa, a to je danas u politici najbitnije, i da se dobro organizujete i da na taj način dobijete neku široku podršku u zajednici. Nažalost, sami vlasi nisu u prošlosti navikli da glasaju za svoje vlaške političke partije i to je jedan od problema. S druge strane, danas se toliko teško živi u Srbiji da jednostavno ljudi gledaju da kažem, kroz političko delovanje podrže onu političku partiju koja im obećavaju nova radna mesta, obećavaju jedan bolji život, i to je nešto što, nažalost, je samo za vreme izbora, posle izbora to se zaboravi, ali, kažem, toliko se danas teško živi u Srbiji da narod jednostavno traži neku slamku spasa i tu u partijama većinskog naroda to nalazi. Mi, ono što se zaista zalažemo i po čemu se možda razlikujemo od drugih političkih partija, jeste to da prevashodno želimo da pomognemo našoj zajednici, da ona opstane ovde, da sačuva svoj jezik, svoju kulturu, svoju tradiciju. S druge strane se zalažemo za jedan ravnomerni regionalni razvoj, da istočna Srbija bude, znači, region ravnopravan sa drugim regionima Srbije, da li je to Vojvodina, centralna Srbija, zapadna Srbija, i sa te strane, znači, se ne libimo da kritikujemo i one koji su na vlasti, koji su u opoziciji, da tražimo, znači, ona optimalna rešenja da ovi ljudi sa ovih prostora ovde mnogo bolje žive. To se mnogima ne sviđa i upravo zbog toga u svakim kampanjama smo imali neku negativnu kampanju protiv nas od strane tih, da kažem, političkih neistomišljenika kojima se nije sviđala ova priča, upravo zbog toga što su se plašili da će kroz naše političko delovanje izgubiti deo svog biračkog tela. A jeste li kao predsjednik stranke zadovoljni generalno delovanjem i rezultatima koje stranka postiže? Imate problema, ali... Da, iskreno da kažem, nisam zadovoljan. Ja sam, znači, očekivao više. Sada, da li je to bilo realno da ostvarimo više, to je za neku široku diskusiju i debatu. U kom pogledu više? Pa u pogledu, znači, da imamo bolje rezultate na terenu, da imamo više odbornika u lokalnim samoupravama, da možda uđemo u parlament Srbije. To su, da kažem, neki ciljevi i zadaci koje smo mi sebi postavili onog momenta kada smo formirali stranku, ali, nažalost, kao što sam rekao malo pre, zbog nekih objektivnih okolnosti mi nismo mogli to da ostvarimo, i mislim da tu treba da poradimo u narednom periodu kako bismo spremno dočekali sledeće izbore koji će biti za 4 godina, i možda je taj moment na sledećim izborima da vlasi zaista imao svog autentičnog predstavnika u parlamentu Srbije. Ne mora to da bude iz Vlaške demokratske stranke Srbije, ali da bude iz jedne političke partije Vlaha ili Rumuna sa ovih prostora ovde, i koji će zaista zastupati interese te zajednice u parlamentu Srbije na način kako je to potrebno samoj zajednici, a ne kako to bi želeli drugi. Prema tome, mislim da je moglo više. Sad, opet kažem, tu su građani, tu su naši članovi, pripadnici zajednice koji će suditi o nama, i mislim da mi kao partija upravo tu treba da budemo non stop u toj političkoj igri, u smislu učestvovati na izborima, tražiti podršku, pripremati se za naredne izbore, biti non stop
prisutan kod građana i to je i cilj i svrha našeg političkog angažovanja. Gospodine Grujić, da vidimo kako je vaše mišljenje, s obzirom da ste prije nego što ste postali član, odnosno predsjednik izvršnog odbora Vlaške demokratske stranke, bili ste menadžer Liberalno-demokratske partije u Boru, je li tako? Jeste. Šta vas je navelo da prosto člansku kartu LDP-a zamenite članskom kartom Vlaške demokratske stranke Srbije? Pa ja moram da priznam da sam dugo mislio da nije neophodno političko organizovanje nacionalnih manjina. Iz razloga što sam mislio da prava nacionalnih manjina, kao sasvim jedna normalna, kao pravo na život, mogu da se ostvare kroz bilo koju političku organizaciju većinskog naroda. I ja sam u trenutku kada se Liberalno-demokratska partija još formirala, kroz program te partije i deklarativna izjašnjavanja vrha te partije, mislio da to može. Međutim, kasnije sam video da u svemu tome nije moguće ostvariti, zapravo nije moguće ni dotaknuti temu. Moram da kažem čak da kroz aktivno učešće u radu Liberalno-demokratske partije sam uvideo da, što bi jedan moj prijatelj rekao, da je od bubanj potoka na ovamo jedna magla, tako da oni ne da nisu bili zainteresovani za vlaško pitanje kao takvo, nego uopšte nisu bili zainteresovani za istočnu Srbiju. Njih je interesovalo sa svog gledišta Beograd, Vojvodina, odnosno čini mi se da je to pomalo surovo, ali je istinito, oni gledaju tamo one delove Srbije koji im donose najviše glasova na izborima. Tako da ja u trenutku kada sam video da ne mogu ništa da učinim, a pojavila se priča i mogućnost da se ovoj zajednici pomogne na neki način, kad sam vidio da to tamo ne može da se ostvari, odnosno ne može ni da se dotakne, odlučio sam da potražim neku drugu političku organizaciju i to je bila Vlaška demokratska stranka Srbije, koja je jedina bila ovako prepoznatljiva. Moram vam reći da pre nego što sam se uključio u rad ove stranke, ja za recimo neke druge vlaške političke organizacije nisam ni znao. Razlog što sam se uključio pre u neku političku organizaciju u Vlašku, a ne u neku nevladinu ili kako god, je iz razloga što sam mišljenja da treba da se stvori u Srbiji politički ambijent za popravljanje situacije sa nacionalnim manjinama. Ja ću sad pričati o vlaškoj nacionalnoj manjini i reći ću vam da neki političari iz drugih vlaških političkih organizacija se bave stvarima koje nisu u njihovom domenu. Bave se pitanjima kulture, pitanjima jezika. Time treba da se bave institucije, time treba da se bave naučnici, lingvisti, kulturolozi, a na nama je zadatak da stvorimo politički ambijent, političke prilike da ti naučnici, te institucije mogu valjano da obavljaju svoj posao i da daju odgovore na ta pitanja jezika, pisanja i tako dalje. A mogu li uopšte nacionalne manjine, odnosno stranke, da interese zajednice adekvatno ostvare kroz te političke institucije većinskih partija? Ovog trenutka, nažalost, ne. Ne postoji volja tih institucija. Eto, ako hoćemo da pričamo o jeziku, znači tu bi trebali neki lingvisti da se uključe, ali to je zaista ozbiljan rad. I o čemu se radi? Sad jedan lingvista, moramo da ga razumemo, jedan lingvista posveti 5 godina ovome, a razmišlja da to možda nikad neće ni biti objavljeno, jer je ovog trenutka politički ambijent loš. Odnosno, i sad mi pojedinačno ne možemo nikog da privolimo da se bavi ovim pitanjima, da daje ozbiljne odgovore, i zbog toga se te institucije ne bave. Sada tu prazan prostor nalaze neki političari koji su sasvim drugih struka, lekari, inženjeri i tako dalje, koji
misle da dovoljno znaju o tome i onda daju sebi za pravo da kroz određene organizacije, na određen način preko većinskih političkih organizacija donose neke odluke, koje zaista štete. Konkretan primjer je sa tim, nazovite, vlaškim pismom, ćiriličnim i tako dalje, što je zaista besmisleno. Jedini romanski narod koji bi pisao ćiriličnim pismom i tako dalje, ali o tome je odlučivao zaista lekar koji o ovome možda zna, o vlaškim problemima uopšte i o jeziku zna manje ili više, ali svakako nije kompetentan da daje odgovore i da donosi odluke koje su istorijske na ovakav način. Smatrate da bi političko organizovanje trebalo da bude prioritet, pa tek onda Ja sam zapravo tog stanovišta da je ne samo za sebe političko organizovanje kao političko organizovanje, nego političko organizovanje koje bi stvorilo određene ambijentalne prilike da se institucije na valjan način bave tim krucijalnim pitanjima koje se tiču Vlaha, kao što je informisanje, kao što je veroispovest, kao što je edukovanje, odnosno školovanje i tako dalje. Doktore Balašiću, postoji li saradnja između Vlaške demokratske partije i ostalih i nekih drugih partija većinskog naroda? Vlaška demokratska stranka Srbije je imala saradnju i u nekom prethodnom periodu, ima i sada neke kontakte i saradnju u ovom periodu sa određenim političkim partijama većinskog naroda. Tu bih ja samo odvojio, znači, taj lokalni nivo i ovaj nivo sa centralama tih političkih partija u Beogradu. Što se tiče lokalnog nivoa, znači, naši odbornici u opštinama gde su ušli u lokalne parlamente sarađuju sa određenim političkim partijama, tu gde su našli svoj zajednički interes na lokalu da predstavljaju svoju politiku i građane za koje su oni dobili podršku na izborima. Evo, na primjer, mi u Zaječaru ovde dobro sarađujemo sa Srpskom naprednom strankom, mi u Boru imamo zajednički odbornički klub sa Demokratskom strankom Srbije, u Petrovcu je tu saradnja sa Demokratskom strankom, u Kučevu sa Naprednom strankom. Hoću reći da u zavisnosti, znači, od opština, od ljudi tamo koji su u lokalu, stvaraju se te, da kažem, koalicije i te saradnje sa ljudima. Što se tiče centrala u Beogradu, tu je situacija malo drugačija i delikatnija, zato što moje iskustvo govori da što se tiče srpskih političkih partija, ljudi koji vode te partije, oni malo što znaju o našem problemu. I manjak informacija i neadekvatno informisanje o našem problemu jednostavno stvara jednu drugačiju sliku sada govorimo o Vlaškoj demokratskoj stranci Srbije, a uopšte i o političkom angažovanju Vlaha, jer primetio sam da ne postoji razlika da li je neko sa vlasti ili opozicije, da je zaista otvoren da diskutuje o našem problemu i da posveti malo više pažnje načinu rešavanja našeg problema. Jednostavno, određene političke partije pokušavaju preko svog članstva, znači pripadnika vlaške nacionalnosti koji su članovi u tim političkim partijama, da traže nekakve odgovore na ova pitanja, a upravo ti ljudi njih pogrešno informišu o stanju u zajednici, o potrebama tih ljudi u zajednici i onda se stvara ta jedna, da kažem, pogrešna slika o vlaškom pitanju. A da nazovemo tako vlaškom pitanju. Prema tome, kontakti postoje, ali saradnja nije adekvatna i nije na onom nivou kako bi trebala da bude i ja mislim da upravo razloge tu treba da tražimo. Mislim da je potrebno da se to menja i mislim da postoji prostora za to. Naravno, zavisi od nas, zavisi od tih političara koji danas vode te političke partije, da drugačiji pristup imaju ovom problemu i da zajedno tražimo rešenja za sve te problema. I ja sam siguran da niti Vlaška demokratska stranka Srbije, niti bilo koja druga institucija u Vlaškoj zajednici ne može rešiti naš problem koga mi imamo bez saradnje i bez pomoći države. Ja moram priznati da u ovom momentu ne postoji dijalog između
institucije sistema sa predstavnicima Vlaške zajednice. To što postoji na nivou Vlaškog nacionalnog saveta, to je jedna posebna tema i mi nećemo imati prostora u večerašnjoj emisiji da o tome govorimo, ali mislim da su i neki ljudi danas koji vode državu Srbiju svesni da tu postoji ozbiljan problem i da ti ljudi koji vode Vlaški nacionalni savet nažalost ne vode ga u interesu Vlaške zajednice, nego se on vodi u interesu određenih ljudi i određenih političkih partija. Prema tome, kontakata ima, da se vratim na vaše pitanje, ali nisu na nivou koga očekuje Vlaška demokratska stranka Srbije, ali prevashodno nije na nivou onoga što ova zajednica očekuje. Vlašku manjinu u Republičkoj skupštini zastupa jedna politička organizacija pod nazivom NOPO. Rekli ste mi da se ona punja naziv je nijedan od ponuđenih odgovora. Da li tu vidite problem? Na koji način, odnosno da li adekvatno ta politička organizacija zastupa manjinska prava Vlaha u Republičkoj skupštini ili ne? Pa znate kako, prvo u samom preznaku ove političke organizacije ne postoji preznak Vlaške. Mislim da možda to nije presudno da postoji, ali koliko je meni poznato i kod Mađara i kod Bošnjaka, Bugara, kod bilo koje nacionalne manjine, postoji onaj preznak nacionalni kako bi se na taj način ta sama organizacija bila vidljivija i prepoznatljivija u svojoj zajednici, u svojoj aktivnosti. Ova politička organizacija je iskoristila jedan loš zakon o registraciji političkih partija i na taj način je skupila manje potpis nego što je potrebno za stranke većinskog naroda da formiraju svoju političku organizaciju, pa to i na njihovom sajtu na prvoj strani, a samo to i prvu stranu imaju, oni su to i priznali. I oni nisu, znači taj narodni poslanik nije reprezent Vlaha u parlamentu Srbije, ta politička partija niti ima svoje odbore u istočnoj Srbiji, niti ima svoju aktivnost, niti je dobila podršku građana iz istočne Srbije da bi taj poslanik danas reprezentovao tamo njih. Mislim da je ta politička partija uz pomoć određenih drugih političkih subjekata na ovim izborima bila potpomognuta da skupi potpise, da izađe na izbore i da dobije te glasove, da pređe taj prirodni prag, taj cenzus od 1%. I mislim da je to bio nečiji politički interes. Što se tiče naše zajednice, naše političke partije, oni ne mogu da reprezentuju nas, oni mogu da reprezentuju, znači, te ljudi iz Beograda, Novog Sada, iz tih gradova Srbije gde su glasali za njih, ali sa druge strane, znači, zaista je nedopustivo i mislim da tu zakon mora da se promeni i mora da budu stroži kriterijumi onda kada se formiraju političke partije nacionalnih manjina, znači od strane ministarstva, tog tela koji će voditi kontrolu, znači, da se ne desi ovo što se desilo sa ovom političkom organizacijom NOPO, da oni se lakše registruju, da posle na raznorazne načine i uz pomoć određenih subjekata uspeju da dođu u parlamentu Srbije. Ja niti sam čuo predstavnika ove političke partije da je nešto u parlamentu Srbije zastupao interese Vlaha, niti kroz predizbornu kampanju, a onako pažljivo sam pratio zato što me zanimalo, što je to bilo nešto novo, ali u svakom slučaju mislim da je to samo posledica jednog lošeg zakona o registraciji političkih partija. Gospodine Grujić, iz redova partija većinskog naroda u poslaničkim klupama sede narodni poslanici vlaške nacionalnosti, poput gospođe Vesne Stanković, ona je član Ljajićevog SDP-a, i gospodina Miletića Mihajlović, člana Dačićevog SPS-a. U kojoj meri sa skupštinske govornice pomenuta gospoda štiti interese manjina Vlaha u Srbiji? Vi ste naveli Vesnu Stanković i Miletića Mihajlovića, možda postoje još neki, ali mi ne znamo, recimo, da su oni Vlasi. Tako mi do 2010. nismo znali ni da je Miletić Mihajlović Vlah. On je zapravo oduvek pripadnik SPS-a, izjašnjavao se ranije čak kao Srbin i nama je poznato da je on Vlah od 2010. kada su bili izbori za Nacionalni savet Vlaške nacionalne manjine.
kada je u pitanju, ako ste pomenuli konkretna imena, pa da se vežem za njih, Vesna Stanković, ja nisam pratio naravno sve te skupštinske priče i debate, ali Vesna Stanković nikada nije spomenula reč Vlah ili Rumun, a Miletić Mihajlović svojim delovanjem u Nacionalnom savetu, moram da kažem da deluje negativno na ovu priču, on čak kada objašnjava stanje vlaške nacionalne manjine, on je spreman da kaže i da stoji iza toga, da ovde nema nikakvih problema, da su nacionalna prava na najvišem mogućem nivou, pored toga što nema ni jedna škola na našem jeziku, pored toga što ruše crkve rumunske, pored toga što je pre neki mesec počela neka, ali ni to nije dovoljno ozbiljno informisanje na našem jeziku. Tako da, kao i pripadnik NOPO, ja mu, da vam pravo kažem, ni ime ne znam, on se nikad nije ni pojavio za skupštinskom govornicom da kaže bilo šta o onima koji su ga birali, a o Vlasima svakako još manje. Tako da, skupštinska govornica u istoriji, ja hoću da kažem da i pre one 90. pa i od 90. do 2000. i od 2000. na ovamo, ako su to neka 3 različita, da budem onako da kažem režima, postojalo je Vlaha koji su bili u tim parlamentima, ali oni nikada nisu predstavljali naš živalj ovde, niti su iznosili nekad ili pokušavali da rešavaju pitanja koja su značajna za vlašku nacionalnu. A koje su to pitanja po vama, na koje bi se skupštinske govornice trebalo prosto da se ukaže? Pa pre svega, to su ova 3 krucijalna, znači školovanje, informisanje i veroispovest. Jer nijedno od ta 3 ne postoje. Čak u sadašnjim zakonodavstvom, ako pitate jednog predstavnika većinske jedne političke organizacije, on i ne zna šta bi to trebalo da reguliše da u jednoj opštini gde ima 18% Vlaha, eto recimo kao što je Bor, i sada kad vi priđete, evo recimo predsjedniku jedne političke organizacije većinske, pitate ga da li Vlasi imaju pravo da na sudu pričaju vlaški. On će ne, to sigurno nije tako. Zato što se time u istinu niko ne bavi. Znači, i niko ne zna. O informisanju takođe misli se da je to slobodna volja glavnog urednika ili eventualno direktora televizije, kako god se on zvao, a recimo, ako vežemo konkretno za Bor, a situacija je slična svuda, u Boru informisanje na vlaškom je vrlo izvitopereno. Napravljena je nekakva priča da se umesto svake nepostojeće vlaške reči, pod znacima navoda, ubaci srpska, i onda kada neko ko je Vlah, što je, a po meni je logično da se ubaci neka rumunska, koja bi bila najbliža i razumljiva, i onda to informisanje je zapravo nakaradno. Zapravo nakaradno, ne liči ni na šta. A predsjednik opštine, koji je nadležan za prava nacionalnih manjina, o tome ne zna ništa, niti ga interesuje. Kada smo kod veroispovesti, tu naša država hoće da kaže da je to na nivou crkava, da to nije njena nadležnost, što svakako nije tačno. Ja sam iz jednog sela Gornjana, pored Bora, i tamo postoji jedna crkva koja je izgrađena 1910. ili 12. I recimo moji preci, neki Janko Grujić, je bio čak donator, on je veliki zvonik doneo, i sada je Srpska pravoslavna crkva prisvojila crkvu. Ja nikad nisam razumeo da je crkva u Gornjanu vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Ja sam to razumeo, da je to crkva građana Gornjana. I da, ako postoji određen broj Gornjanaca koji hoće da veroispovest na rumunskom jeziku, da im to bude omogućeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U toj crkvi Svetog Đorđa, ne bih rekao u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego u crkvi Svetog Đorđa. Tu se zapravo dešava taj problem, zato što sada i oni koji bi želeli veroispovest na rumunskom jeziku, oni nemaju mogućnost zato što nemaju hram. A da su različite crkve, da su
u smislu islamska, hrišćanska. Ne, nego su pravoslavne crkve i jedna i druga. U međunarodnoj onoj organizaciji su sestrinske crkve. I eto, to bih naveo kao 3 krucijalna problema koja bi morala da se urede. Pokušat ćemo možda da o tom verskom pitanju prosto oformimo možda čak jednu emisiju pa da na tu temu razgovaramo. To je široko pitanje o kojem zaista može dugo da se priča. A što se tiče gospodina Dragi Damjanovića, on je bivši prvi čovek u opštini Žagubica i u jednom televizijskom intervjuu je svoj položaj predsjednika opštine uzeo kao primjer da vlastima prosto Srbija ne uskraćuje nikakva prava. Da li vi smatrate da su predsjednici opština, dakle direktori javnih ustanova i narodni poslanici vlaške nacionalnosti dokaz da vlastima u Srbiji stvarno ništa ne fali? Pa nije. Upravo smo i odgovarajući na prethodna pitanja i u diskusiji upravo otvorili ovo pitanje da nisu, nažalost. Što se tiče gospodina Damjanovića, a i drugih ljudi koji danas su na nekim odgovornim funkcijama, da li je to na nekom lokalnom nivou ili na najvišim institucijama države Srbije, a pripadnici su naše zajednice, apsolutno nije pokazatelj da na taj način vlasti imaju sva svoja prava. Gospodin Damjanović, pored toga što je bio 8 godina predsjednik opštine, on je, ne znam sad da li još potpisnik Vlaškog nacionalnog saveta, ali je aktivni učesnik u toj rukovodećoj strukturi nacionalnog saveta, gde on je tu da standardizuje jezik, da stvara neku novu naciju, novi jezik, a s druge strane, evo ja sam ovde poneo i to je sa sajta opštine Žagovica, dok je on bio predsjednik opštine, upravo se vidi kada govori o svom maternjem jeziku, on se izjasnio da je njegov maternji jezik srpski. To nije nikakav problem. To je njegovo pravo i pravo svakog građana ove države da se izjasni o svojoj nacionalnosti, o svom maternjem jeziku onako kako on smatra. Ali je veoma diskutabilno onda kada se on kao aktivni učesnik u Vlaškom nacionalnom savetu, u Vlaškoj zajednici rešava ta krucijalna pitanja za ovu zajednicu. Prema tome, on je sam sebe diskreditovao onog momenta kada on govori da je njegov maternji jezik srpski, a standardizuje vlaški jezik. On je samo jedan od primjera, imamo i druge predstavnike u Vlaškom nacionalnom savetu, imamo predsednike opština koji upravo to čine, znači oni imaju jedan ozbiljan problem. Oni prvo se dugo vremena, mogu reći nikada se nisu bavili vlaškim pitanjem, odjednom 2010. godine za izbore za Vlaški nacionalni savet po nečijem, da kažem, uputstvo ili nekom diktatu uključuje se u ceo taj problem i prvo imaju zbog svog neznanja, a s druge strane i zbog neke politike koje moraju da vode u tom nacionalnom savetu, oni upravo čine ovo što čine. Znači, čine štetu u Vlaškoj zajednici i na taj način, znači, samo se, znači, oni koraci, mali, sitni, koji su učinjeni pozitivni u nekom periodu do 2010. godine od, da kažem, pada režima Slobodana Miloševića i svi ti, da kažem, sve te stvari koje su bile dobre, oni su, nažalost, za ove 2 godine kroz Nacionalni savet praktično poništili. I mislim da njihov rad, da li je to, na primjer, na nivou opštine gde su oni birani od strane građana na listi političke partije većinskog naroda, oni su tu u obavezi da štite taj program, da zastupaju taj program i niti oni imaju mogućnosti da nešto više od toga čine. Ali sa druge strane, oni ne mogu biti reprezentativi Vlaha. To definitivno, bez obzira što oni to pokušavaju, znači da prikažu i da rade, oni nisu reprezentativi Vlaha i, nažalost, njihovo delovanje samo šteti ovoj zajednici. Moramo da pomenemo na kraju, pošto imamo još svega par minuta vremena, protokol koji je potpisan između Srba i Rumuna u Briselu. Srbija se time protokolom prosto obavezala da omogući direktno predstavljanje vlaške, to jest rumunske zajednice u parlamentu Srbije. Na koji način mogu manjine da postignu u Skupštinskom domu prosto da ih predstavnici manjinskih zajednica dobro reprezentuju? Pa, pre svega mora da se promeni izborni zakon. Znači, to je prvi preduslov da bi
ne samo pripadnik vlaške nacionalne manjine, nego da pripadnici svih nacionalnih manjina u Srbiji imaju svog reprezenta u parlamentu Srbije. Sem bošnjačke i mađarske nacionalne manjine, koje imaju zaista i političkog kapaciteta i zaista su u ovom momentu toliko dobro organizovani da za njih nikakav problem nije da oni učestvuju na izborima i da dobiju svoje predstavnike u parlamentu Srbije, što oni to čine i to vidimo veoma uspešno, imaju svoje predstavnike kako u parlamentu, tako i u vladi Republike Srbije, oni su ti aktivni učesnici. Nažalost, sem njih, ja nisam vidio nijednu, sem možda Albanaca sa juga Srbije koji imaju svog predstavnika u parlamentu Srbije, nijedna druga nacionalna manjina nema svog predstavnika da je on izabran direktno od strane predstavnika svoje zajednice. Uglavnom su oni predstavnici političkih partija većinskog naroda i oni su tu ušli u parlamentu Srbije. Ali oni ne mogu na taj način da slobodno deluju i da se bore za prava svoje zajednice, upravo zbog toga što imaju tu barijeru. Znači imaju političku partiju koja ih je tu postavila i oni moraju da poštuju neka pravila koja tu postoje i da se tako i ophode u parlamentu Srbije. Mislim da kao što ima Hrvatska, kao što ima Rumunija i još neke države u Evropi, znači da svaka nacionalna manjina ima mogućnost da ima svog predstavnika u parlamentu Srbije, jer onda kada su izbori, održavaju se izbori unutar zajednice. Znači ti izbori unutar zajednice daju svog predstavnika i taj predstavnik posle reprezentuje tu zajednicu u parlamentu Srbije. To naravno za one nacionalne manjine koje nemaju svoj kapacitet i nemaju mogućnosti da kroz ovakav izborni sistem imaju svog predstavnika u parlamentu Srbije. Nadamo se da će uspeti Vlaška demokratska stranka Srbije da u narednim izborima bar jednog predstavnika ima u parlamentu, pa da uspete na neki način. Nama nedostaje vremena, ako možete samo jako kratko možda neku završnicu. Pa ja bih se složio sa gospodinom Balaševićem, znači neophodna je izmena zakona o izborima i tu nije potrebna velika filozofija niti znanje. U svakoj evropskoj državi postoje nacionalne manjine i tamo je to zakonima regulisano, tako može da se reguliše i kod nas. I Rumunija, Hrvatska, u Belgiji je to posebno komplikovano. Znači, taj izborni zakon mora da omogući paralelne izbore, odnosno posebne biračke spiskove u vreme održavanja redovnih izbora koje bi obezbeđivale u zavisnosti od procentualne zastupljenosti određene nacionalne manjine određen broj predstavnika u parlamentu. To je u Hrvatskoj 10. Samo ću kratko da kažem, i mora da se promeni zakon o nacionalnim savetima. Znači, tu nemaju mesta političke organizacije većinskog naroda. Mi smo u prošlosti videli da je to tako. Političke partije većinskog naroda su uzele velike učešće tu, stavile svoje predstavnike i zato je to prilično loše. Eto, nadamo se da će se nešto od toga promeniti za naredne 4 godine. Dragi gledaoci, pričali smo o političkom organizovanju Vlaha u večerašnjoj emisiji. Nadamo se da smo bar malo uspeli da vam približimo ovaj problem. U svakom slučaju, vama jedino preostaje da ostanete uz Best televiziju i uživate u programu koji sledi. Hvala puno na pažnji. Prijetno. Hvala i vama. Ovde žive od vajkada. Sa nama su u prošlosti delili i dobro i zlo, a o njima se gotovo ništa ne zna. Vlasi, o njihovim običajima, kulturi i tradiciji, ali i problemima sa kojima se suočava ova zajednica. Saznaćete u serijalu emisija posvećenih Vlasima na Best televiziji.